परवेज आवे ना जोड़ देशा डर मस्बीते गोले पे हस्तली है आज कोने दे पाकिस्तान चे बिरा दे क्रिकेट टीम कोने दारा दारे अटक पे खास किए परफॉर्मेंस खराबो बि गाय पे का आया दुलतर वास्तलायवा पदा पुरता غريني لکاول دا غټه تکي په خستي وي د خپل د خلک مینا وکساو دا چرنه روکړل مکونو ستړی ماشستای د بټاباد د خورنا ستړی ماشي درته آیا فموکا بنده اسراس د مشپال وزیر مسجد وزیرستانیون رو بدل دی ورسرا ډاکټر شریدای ډیلینګ شری کړای دی چې څه یې ملګری ठीक है 500 ठीक है बस वो सुजुकी वाले 5 मांग रहे सारे स्टूडेंट है हमने कहा कि वो 5 मांग रहे हैं फिर ये कहता है कि हम नीचे से दे दो हम कहते हैं कि थोड़ा नीचे आ जाए तो ऊपर जा रहा है अंकल गुजारा करो गुजारा किम सुईता द्रीमी मेरा मीरपुर मेला मीरपुर او څه شایدی دا خاص बस ग्राउंड द एक्चुअली ग्रीनरी او د بټابات په موسم د اپارین وی چې مخ بلاړاوي کني وریه زر چګې شي साढ़े आवे शिरी शी और चाहता चे मख वरडावे कनी डॉक्टर भी राजी अलिया खान को चाचा बिस्मिल्लाह के अल्लाह लाके शाही वादू का सुन वो वदी ओ पति पुता लगा चा खैरी यू गड़ापता है ना ओ चाचा गाबी खीनो अफ्रीका में चाचा अच्छा गड़ाप वाका जना गड़ाप वाक ना यू गड़ाप पर का टोलता टोल चाहिए यू गड़ाप वाश जब पेलाम दावे खाली साइदो सेवे ना यू गड़ाप वाकेस घर में होने जो गोड़ ना साड़ा दो गोड़ प्रोफे कसा شعوري انا كو ساړه له به وروشي بسم الله الرحمن الرحیم دا پوسوي دای ها کادو له دای او ماشاءالله دای بیچا ها دا وینه دا مای دون دای خوشاشین او دا غو وینه دا غو دلته پیغام هغه کو خارو کو می پتره دله دله وتا تشته خارو وژوه ساړه و شو ورته وبره بیډون اته و شر ورز دا وک سماشله دا وی خپل و شوای دینه دا غوله کې دغه د روشستای ما څوک د کومه زه د 400 دی د 400 دی او دلته کورونا دی او ماشاءالله او دا غوا تاسو دا دا تاسو دا اچھا نه دا تاسو رشتہ دارو دا دا څنګه چې تاسو لایف تراوی خون کوي که څنګه ډېر خوشاله یې ته ډازي کوي آرمی والا کله کوي مشت 8000 کوي ना मेरा कभी से खाली बे हाँ छोटे कैसे ठीक है जबरदस्त आपके चैनल का नाम क्या है? गुड ओ बराबर ही है ठीक ठाक है पुख्ताना ये टोल पेखावर वाला है सब पे खबर है ओ दो ही चैनल का नाम क्या है? बताता हूँ यूट्यूबर हैं आप? अच्छा बिल्कुल समझ गए DCCH इससे क्या आता है CH हाँ चेस कर मैं कौन हूँ आजम खान दा खिलाड़ियों से याद उधार हुई अच्छा तके पे चगावल है रुगोट अच्छा बाबर आजम खदेवी हां याद उलाई आजम खान दा अच्छा कोने दे पाकिस्तान चे बिरा दे क्रिकेट टीम कोने दारा दारे तके पे खास किए परफॉर्मेंस खराबो बि गाय पे का कोने लड़के ट्रेनिंग वर को साजे वर ट्रेनिंग ना सपा जम सर कई साजे का आज बाबर आजम खदेवी बिरा दे पाकिस्तान दे क्रिकेट टीम आया दुलतर वास्तलायवा पदा पुरता غريني لکاول دا غټه تکي په خستي وي یاره خو دغه دا پارین وی درا شی په کړی دي چې څوک ها برتی کې جستای اول و تو صدق زوی تر درمه دا تا ډاکټر دغه د ټریننګ کو نشانه ولیا بالکل دا نشانه ځای داینه دا لاین 1 لاین 2 اور سرا داینه دته سامان یشایدای چې بقاعده کھیل کوچر او سرا فایرر دازینا کو پوره نقشه ولیا تاکشنی وی تا دا وینه हे دلتا کوچرون وی سایډ تا بیک سایډ تا او شای ना पूरे निशाने वाली पूरे कौन सा क्रिकेटर बनोगे शायद अफरीदी बाबर आजम शायद अफरीदी अच्छा प्रैक्टिस अच्छा जा रही है आप लोग का ये माशाल्लाह आप लोग ग्राउंड मिला एक बाल मैं खेलो एक बाल हाँ जबरदस्त खाली दा पवड़ी कुली शो च په میشتو دا څه څوګرل کلم کله وچه بیډ ور خیرو خو ساغ زور ور کو خبرال برداشت یا کو سایشوا احسن بالر ورسس ډیچ और एक बाल वो
دا مخلارات چې نیت صفات څنګه وینه پسې خېږي وز دغه ډول چې سټاپ وکړه دله مو په زړه شول چې شارټ زنه وایا هه شارټ څا हाँ यूट्यूब हाँ सब्सक्राइब करोगे नाम बता दो DEECH से क्या आता है CH वो क्यों दे डीचा DEECH क्या आ गया डीच मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ वेलकम टू चलमारिया ओहो डीच वेलकम टू शलमारिया अच्छा की मैं नक्शा में दरता है देवे आधा जने दी Dola pesda ko bia vere oli on istarion. خلاص já pus pau de daí pedaço Na Cheli dakshi pesda ko bia vere tad chagai. bia kanu ye pamijo busia Padas yo oli. Da ye dolta padazi nakhshes da kai. دغه د نقشه زده کو څه Location wise nakhshes da gai. ايه Mijula chigima legi aram tai. ايه Ana dolta pesda kai pe vere ka. अच्छा Andazi ka dare ke chance khatami. خیر O de kim para siki shevi. ايه Awala nefeta wali sa. خیر Da nakhshas da نفس gai. دل مخ یخ پوره زوینا د نقشه دغه وول زدای کو دا د یو زوی خلق دای بیا یو کاس وویل چې دا پوز بل د بیا پمیج ټرای په وکړه خو دا خو څه غړ غدا یو اوه درغوټ رننګ سنټر دی خو او پرویز امنا جوړ دی شه ډېر مسبیته ګولې به استلې دي ډېر صحیح نه دی وشته ډېر مسبیته وشتلې دي ته بټا بعد بیا دا مسله دو چې د مخ بلړا ولای نوی آس راس غادر باندې روشي ډایرک ور او دا جنډه وکسستای دا ته زاوا شریشوا او پکشرغه جوړېږه فول تورې لخړې بیا رغله بیا هم درته ګر کاوي چې دل د زرو غلا یا چې چیرې میج لوړ شي کني چې یو ځوی ته لا کیږي کني چې واپسی شه پر څیڅه کېرم کو ور باندې روشي سیلر باندې روشي بس بیا منډا دو بیا باندې خو فول خورې دی فول Targam full bana rake. شو بهار لوري د خور معول هي Da tiara she. خلکو لرمته کورینا ته زون رساوي چا بنډه وخس دي چا گسینا وخس دي هي چا امینا وخس دي سبوله امینا سبوله توس Bon. امبون میشو یا امینا بولی امینا Oh, Amina. الف مت امیم ی نون ہے نا امینا Amina Hosado. ها Del Kedo. نا ساړه تو سی سبوله Vijam bon pi. نه چه خدای کو وایدا تو سبوله امینا سیام بونیا بولی بودارا Masida show. ये डोमेल वजीरी हाँ हम बुन बोली दे नार तो वजीर तो रिखेली हाँ हम बुन बोली ओ दे स्पिन वजीरी हाँ हम बुन बोली मीजी भी आमीना बोली दे सा होता Da masid khair se badal di. Masid ye khalat di. अच्छा خپل کلی ولر بنه سیخ شول څه دا سره چارلی ارکستای دا سبق ته غلی وي څه سبق یې کرکټ سټډي کوي ډاکټر جوړې ماشاءالله دا ویتا څه ډاکټر جوړې تا دا فرست ایئر فرست ایئر راځي څه جوړې ام ډی کې ته ډاکټر جوړې ان شاء الله و دارا خدا کا ټول ډاکټرون شول بلارز مې دا وی لاګ ور جوړتا ولا فیسو مې فری وی ان شاء الله فري دي صورت غام دای مثال غام شته د امکان چې را دا پاس ان شاء الله کې ان شاء الله ډېر امکان دی اچھا اول ورم دای نه سیکنډ اټمپټ دوم ورم دای اول ورم سورا نمبر غلی وی اول مو 142 پکسواسی شه تو څوی 140 تو څوی 160 یا ته پوتې شوې میرا ډېر تک سورا و میرټ 94 تلګرام پای ساړه درجه با جامه دو بس یارا پارلوری مقابله شتا کنه سپا جامع شروع بنه کیتسو میجی ای چې خالی په یوټیوب شو مقابله دو خو مقابله پارلوری دو سر نه نه ډیر مننه نه قربان دا درو خیا نه کسان خبره خوروا نه سم دی او رټ کسان مسخدان شوره سره ساډه Nora khosade di. دله مې مسبي ډاکټرونی ولی دی بلار زیاسه غاټي دا ټول ډاکټرون دی ماشاءالله داوی اخر پاندای سی اس اس تیوري شریدو دا ډاکټر دای دا ډاکټر دای دا وس ډاکټر جوړیږي بکشرو جوړیږي دغه ډاکټر ته خیال لای وان کاینه دا کون یو ټوټل ډاکټرون جوړیږي ټوټل ډاکټرون جوړیږي چانه یاره کړه غلی شه د خپل د خلک مینا وکساو
دا چرنه یې روکړله تله معبود غوړه تل ان شاء الله وس نور خوري که په دا ویلا کې ششاده بسم الله پدر اغلل د خیر سره استل تر ورسېدي ان شاء الله په بل ویلا کې شامل اویږي اچھا طریقه پر کوشش وکړئ چې د ټول ملګری سره د ویلاګ شیر کړئ شادو یا فټر خوږه ویلاګ د بټا باد کوته دی او بیا وینې صحیح خایده لال ورشه